Abrofo me man mi bisa mu eye nokure. Eye nokura na ase mu ni maware. Muhe social media Jimmy bebrebe Adwenepahene #1 Jimmy. Wow. Jimmy fufuo na hwan na meyere Jimmy sa. Abusu Adwenepahene me bo afu ye pa. Mada na abonofo ma me na. Dewe mo bom prum pampa Adwenepahene baji yo, Adwenepahene baji yo, na sister bi di atem, sister bi di abonofo atem. Na abusu sister we angasa na wodi ka di atem emre tenten. Na no baji the back to back. Na man so le a dewe abonofo bom prum no. Me da kra me na. Ade na ma me na. Nta busa me se me Adwenepahene me be kire nsem na sister we ene obetene pigat nsamia yen go tie video a sister yi ebe ye odi atem e ko twi ko breman a odi me din e pe so na wia mbata Adwenepahene enka sister ene obajo samba Abrofo me man mi bisa mu eye nokure na ase mu ni maware. Muhe social media Jimmy bebrebe Adwenepahene #1 Jimmy. Wow. Jimmy fufuo na hwan na meyere Jimmy sa on Ghana for e masundwe ntinanda. On se video na me ya ma be apologize wo ho na mahu se obi atage Adwenepahene o mehwe video no na chese one memeko Meboa, na me block nipa na free me page. Me pie by me ro me ho a na me nyama kitchen kura. Me ro me ho a me tie we no na me se Millinash ya me ne no kure ni. Man kasa yi. Kasa no abufuo ma me keka ni bem. Anko yesa. Because asembi wo ho a wo Uye nipa, wone obi kachira wa enye wode. Se ye nipa yi die, yenya na ye be fomfom ye ho. But Awurade ne ohun ne mobo no de ne mfomso o che no no eye ne oye bone no onu no ho. Na oye de opa bone no ho chew. Enu nti na abusua me sa ba biem se kasa no me kasem kasa yi na me bua. Because me kura no asem no me tie me ho no enye mame tina me se an twaye kura even though bia na I'm right e wo kwan bi so but kasa na amayi kura Millinash na me ye onipa bia ade enya meka se de obi de enya meka no sa na me anso me fomu a wonse na won konkron kura kasa chem no an kasa yi What you see? And the nipa bia no wo fom so a ntempa no aye de wa make corrections say na ke nyina de betena relationship ni aware mu a anka sabi pressure ne stress ne depression anyinya ye mu bebre no nkani ho all that we want ne say nka nipa na wa fom wo no omra wani me ma papa yi de mehwehwa no mehwehwe so osidan mame but me ma fom that word ma fom my yo bone fa cheme ye ntina sundue ye maninti no that word ninti ana binam awade aguo Abusia ye nyina drimika akotie eya atemdidi a ye nua bai edabatu dwa so ate ase wadi atem ye pa wadi ma atem ye pa na me ametra ase da adwene ho ase adete nua bai oye de odi ma atem sei abusia mesro ba so ano e no ahye this particular video eda mame edin Adwenepahene aka enkrata mu kinkon aka fufokin aka be ma yemfa na yerenim enyefom aka mitua na omotiem Mr No Pressure wudi ma cha pressure be dey e be fawo na safre Mr International man ye kasa kire wiase na bi muso kasa kire e omnamfo wate ase obaso amekafo tap send eda ma tap edwumadi ko maso yase na person send this car efra man na ndiko Ghana tap na mekanfo da ma o first time so app na be hia e promo code e Adwenepahene na obogu be nya discount kama na mekanfo eye Anas Boy Enterprise ama Anas Boy ban all type of POP sa Anas Boy Enterprise ebebo obi bia ho ban kama ede ama wate ase edan nyi no be si dan kama ede ama na yankasa yankobo edan so pa so dia any Destiny Roofing and Steel Trusses Destiny Roofing and Steel Trusses be de bebo dan so kama ede ama ukomo aso yeso edin Adwenepahene anase BeckyTv abusia mesro ba so abomode na share this particular video ede ema me biem na mada na sabio yenua no abronfo empese me de meda
ye bo me punum Adwenepahene bro na sister bi di atemo na we de tag me na we send blame me inbox na we twa screenshot e de bra me abonofo mma na mo masum enwome munti asem me se okoto sabo bi ti onua bi so a ka kire ne se he aboa sole ye so na men kan kire ne se won sole ne so efiri so ofiri no so a wode beba wo so kwase na se ye de ye no na nyame o ode ye me na ye mode no de bi ye mo a na afre na mu besu tie ode ye me na ye mode na wode bi ye mo a na afre na mu besu obofo nim so ba wiado tere na nko huhu ye abro so mfaso no wonya hwempo na musunya afre di ampaka krabe somoni na motene ya dibi bedimo na mahu nahi anase tia mo so dwale ama hu fini de be ma bi aso so asembia woni wiase mayenfo nipa ho okoto sabo bi ti onua bi so a ka kire se ha abo so le yeso wate abusua mani abriye pa de ntra meka sa mesi enua noma abonofo na santefo ma menna na me Adwenepahene mesem ye international man sabi esrem moja ewomemu enkran moja ewomemu egbe moja ewomemu ebunu moja ewomemu asante moja ewomemu what I say the whole Ghana nyina moja ewomemu na ese krompo de ye ka krada ka me free srem pa because me akasa papa owura Ibrahim Mahama ni krom na esi ade ese matuba me free angasa na abusua o se he ewiaso on da bia na me ka asem se wote da ase abere wa no mama mokura so yesi ya na Adwenepahene medi the sister atem say sister mra medi na tem e na Adwenepahene bro medi na tem say mo se mo ya abonofo mo count me ka o se me ya bununi but wo na wo so ya bununi no ukoto se edi Adwenepahene atem a na wa yiro ho e wo comment section ase mo fa ya Adwenepahene na yire mo nya Adwenepahene na yire atem but wo se wo ya bununi o so wo se wo koye na ye di matem no eye wo dem a comment me boa na afa de ye nua ba nso ba bonten na wo di enyina atem de a me na me fa meti emeja akire ma anya sa bo si ako me na me fa meti meja akire ma munya metwro this time no me Adwenepahene no o se sister we no me afa de mate na se because sister we di matem nya no o start di matem ache ye pa na me yire kwa ye video e wo TikTok a sister yi etimi ko TikTok ko di me yire atem etimi twete me yire nyina se me yire ye krobe me agina account ayi de afri nsem sister di me yire atem ye pa sa atam no na Ghana fo ye a sabi obi from ebonofo na santefo no na omo angasa ekọ sister no video ase odi matem a me hu de ekọ bia o na mo comment because atam no na endidi ma mo dim sa atam me kan ko bi da kire mpa me sa mo nkosia tribalism ne sa tribal no obi ye video about sa tribalism na ya ma mo fan tag me because ye ni abie me se me Ghana ni me nya bruni nko anya santini nko anya sremni nko anya me se me Ghana ni me stande ema o my Ghana enti sabio mo pushi me no e ka cha Adwenepahene se Adwenepahene sister di atem o di uso atem amo de tag me no enti many di sister atem na wa uwia wa ko bi comment section se ka sa Adwenepahene mu ade uwia wa ko aka sa Adwenepahene edi twas na atem wa bra wo se nipa kro na wo ba be comment wo be tag me no wo so wo phone da sa phone na wo de twro me no ana wo tsa se bi sa phone no e fa ko di na tem tema sister no wo di me ne me yira tem no mo be twro me ka kire me se Adwenepahene sister wo di watem sister angasa wonim se wo di matem ache but o se onu angasa no esa ba na anu ye ya odi atem edi me di ba mu no a obi tag me no mimi hu yo but wo so no atra se dwene hu no wo se no ma di abrante we atemache for no reason wo so no asan ba bonten e be pa chew sister wa chew pa ne me da chew mini watem me do chew pa na da chew because afrei ana mate wasese sabi obi anya de enkotan obi kwa say sister ni kron wale no eye bununi one bununi ana awo nkra fo na sabi uya awale no ba bia koye no ebe na sister no sabi o ba bia ebia na sabi otosini e wo ho ba bia na bia be ma so de etosini de e wo ho no me obi na obi awale sem de ya na me pese me kom bebre ba hwe uya oba na wo hwe me for tan eto nchen yenyi na tem didi na wo di ni ento nchen me kam asem bi ne yenyi sister na tem didi na wo di sister na kasa ohia moa obi onu ohia moa no me ena mo pushi me e choro me na me sa me di na tem
na sabi obi ohia mo na sabi stress overcoming no stress ensa anye de embo no to ho ana yenko ne saa biem o me ka kire mo adwenepahene na muni me no me born again no ena saa born again no so no saa oba me so personal na me wew na me hu se wo se mbo patim be bo patim ba sister we no me we no ono anga se o se hia mo nti adentro obi o se hia mo ono ati metena se nkoye okofa na duru because we oba o sabi one bema awofo se one bema no wo ye no yesi ya no yenua bema na oso ya bununi no yenko busa no ema na mo so cameras ne mema na mo so cameras no mo mpe ko ebere musa bra no se adenti na wono so one oba awo na sabi so oba na ye ne bo no se den so oba na ntime ntwa ne tie mfiri so a adenti na sa akọ cha na wo ho no one oba agya ya won hwe nkura me adwepa ya metie me ni broni di ka wuyo ekwan ya broni kwade me fa aso nya kwan papa timi yi me no matugo abonten but mo hwe social media so the way me see ajeje sa me ma no so the way me see welcome sa me ma no ene kwa ye me ba second born birthday ne no onya 8 years so ati ase hwe de me hwe nkura no etu ugiri se sabio ekura me firi so no broni no obetan obi okronum dabi yen ka no kure one time obi o sa okronum but se ma hwe me ma na nka broni ni hia Ghana ni bia na obeka se Ghana fo nyina enye because okofa Ghana ni o eno de Ghana ni awo sabi awale de enye guarantee yantimi antena na se ma hwe nkura no a that means say me bu oba no kwase a what you say me jan nkura na gu oba no so ni etete abrochira ha yanhwe de we a abrochira nkura tete ema etima ye nyina nkra ne mu nya de entity nkra ne won say wode ba mo so ketua bi ne de wode ba be fra ye nyina ketua bi ne de obi an na abrofo ne ye nkamom eni na tem ye nyina timde ne nto nchen because ye wo a ena say wo ne be ma bi wo ye na be ma no sabio wo ye ne bone mpo na mu gya ye na be ma no hwe nkra no a nke be hawo pa kada bia hu nkra na ni mo fie ho a nka wo da wo na be ka nti die nkwa na sabio me bresa nti saa de we se ne meta afa so ateti nipa no ye ka na kwenkyere nipa makata mo say this time no me dem ko different level different angle kra me trans na sister no me di atem anya wo na abeka se me di atem o because ono angasa no ni odi matem ache yie pa odidi matem ache yie but me no me trans ready no wa bi hunu say sister ma ye ne bone ben me nya ne bone bia o sister e ba no di me ne me datem oba no di me ne me datem because yesi me firi bu no me ya bunu ni enti afre na sister no be ka se one buru ni awo na be ma ne mpo hwa nkwa na afre na se akom ne nkyiremu se no nta sister yi ade me adwempa ne me yira to otankuru mu because ohwe odo a me ne me yire yeti social media ye die yeti afia ye die me ma yire dogi ene sa no me nyina na ene ya because wonya bisa so ati say wonya bisa ebia do kokko hia no ebia wonya na sade bi adwempahene meti media no so a meye ede kira manfo nti sabi etan hunu na no de time kwa afei ma ti sister na se nti mu na mo ye na adwempahene bra bedi na tem no wo ya buru ni obato ko na edi matem no na ye ode because yanka ma odiem ani di anko dodom anko dedem nti wo ko ye na di edi matem no me yanka se menua me krom ni buno me krom ni asantini etimi kɔ sabi oso wono yesi me firi buno me firi asante na se ye kɔ na ye sabi asantini edi matem a wo ye buno ni na ono akɔ asantini kɔma se hyase na odi adwempahene atem because yen kan fra mu nyina sa asantini kɔ na eburo ni edi matem a na asantini akɔ so na kɔ comment na odi matem but ne de mo hu wiase ti empanifo bubu bi se so koto se abo bi ti onua so a ka kire ne se ha abo asole so men kan chan se won sole ono so because if yourself free no so de be ba so social media na da ono no me adwempahene enhu no video se o ba kire me because me mani no all angles be bia no mani no nye de enam etwa kuru nti video na wo so wo de send abram se me konkotie no medical hu video dada but me share video kwa na emesere me video bi wo me hu ana mesere twe because social media na da ono me kinkon me international man edin no edin a emu oduye nti obi on pa opeso bebo odin na asabi odinya followers obi opeso bebo odin na odje fans nti sabi obi ebedi watem ama ba abonta be so dia ene ehun timi nta social media no so me kan ko bi da kire mo na me adwempahene no me mete ono no enye obi a na me ba abonten abeso no so
tie nie pa because me hwaw na se bi o wangasa no o how bi da wo so a me nsan ma o how no ensan anya mo because yes say one be ma bi ante bia nso so kofa be ma wo fro ba ye ya be ma na ja ne yo but e be na sa be ma no so no nya bunu ni o we ni krom ni but sa be ma na kofa no free Ghana ba no be ma na adwene beto free ni trim simple adentina me kasa because one be ma na ni ba one be ma nya de any ba o sika de obetu asa ya adwuma de anya sika ni bi but sesia no be ma ne ho yaw e woni mu eye bunu ni no nti sabi okoda abonofo adwene wontim odwale abonofo ohu ne mane pe abonofo nko a nti sabi yeso so abonofo no ya asantefo no yeso yantimi nkasa nkyere mema na moso mo ne ma wo a ne mo gyan kra no abo ema no so no na enye because woto pan na yode sa oba na na nya asem o oba no na na nya asem adentina wo de nkra no ebeka ho nti daachi bi no akra no nyini a na so be yodefo a papa no wo bekọ akoka se me ba no wana yesi te se o so hia mo o wo sesesei ye pese onya ya abonofo atimdide dia ene ye ngiska ne afa amwa be ma no fa mehwe nkra no ati nsem wo ka ba bia be ma so eye okay ibe na be ma no so live better life nti adentina sabi o saa afuto ne de bedi die nua ba yatem ono sabi obi ese obi fum kuma ye fum nwa nti odidi atem a na wasan ba abonte be pa chewo a afraid dem mo ba me ho because monim say me na sabi o me ye kinkon me na me kasa e fana me na me ta bonu tuja ti me bonu tuja me boa na ka de we tumati hey kai me adwepan na me to no nyo obi na be ka chem say me nkofa ya obi o da bi obi nka chem say me nkofa ya obi o me international man na me to nti sister na ngasa no to no ni mu ha wo di matem for so long but afraid matina say kafra why what di matem so me say ka cho say kafra because sabi se me Adwenepahene me nua ba ena obi ko fa no ena one ne wo ye ena se me nua ba no suban po nye na be ma no ene ni gya ye na be ma no sa po nkra no ma na enye me de saadi no ma we say ebisi o tribe biem nti ye me ma no so na sabio yesu so ese ehunu se ye ma no sa na ma no anya o yaw e wo mumu because oba benyim bosome nkono na bosome nkono no no watime akochim awo akra na ba wiase na hwe akra nom no fo akra tietie no akra yesei na sabio awalegu ba yese be ma kokonyine de onfa ne ma eni na chi but oba akoko ba tan e ma eni di na chi yen trase ne yen start nwene e ma no ho ne dwene ma no ho a ne ma no mpogya ya ne hwe nkra na be ma ni gie aba oba no ene be ma ne ntem enem ex-wife boni otan bi ani ntem because example bi a masate o media no so nipa bire de esua owo ahwe oba o how besu no oba ne ntempo a still na mo ni nya de enko oba ho nti mo na mo si medi di sister na tem no min na tem ne en na tem kina da ye nya nkura bi mo me ka no kora da kire mo ye nya enkura bi se ye wo na be ma bi di ye wo a ka nya ode se ye wo na be ma bi di ye wo a ka nya ode mi se bia wo de bia wo me ka na bonten wo be ka ne fie edidi atem edidi tribe na tem ba ye be sister no went man control temper no de ba bonten nta fe de wo de ba bonten be ka tia abunofo nyina ne ma ne mema de Adwenepahene ne mra medi na tem bo si akon me na mfa mitima gya kire ma na tam na sister no odidi me ne me yira tem na mo we sa tam de mo anhu no be 2 years ago sister started di atem unsa me no me pia bonten a yesa Adwenepahene nye me hyemedu kromu a na so ameka me a me mpio but se me pia na ka se menya na ma kire o se sister ko di matem se ni o yes say ena edi hwe date we no odi matem timi ko attack me yire for no reason nta fei ne matena se nti yeso empe kwa bi fa so ne yeso mema no se wo ye santini o wo ye da gomani o wo ye sremni o wo ye bunoni o wo ye hoani o ye ne ma ne wo ne ne ma ne jaya ye nhwe ye ma afutu a mede ma mema no afutu a mede ma mema no because bema no se wo hwa akra na oba no kwa na ebremo oba no ena ede ena ebremo ntebusu a mede masia ye baby insta no obi ano me Adwenepahene de me atemde odidi mi nyina me de ne bone ayede ache no because afraid matina se akom ani nkyeremu me de ne bone ache no ti wo taage be se me medi na tem a kofa ma me no wapa ebre me na me ni o matem na hunu se bi obi ko ya mu a ye nsan fa yawo empia no enhya amnem me da wase me du besia ya nwene nipa ho ya nwene ma ho ya nwene ma mema na o magyai a se bi nkura na bo mo so wo yo ba ne bia ka be di atem achen yesu stadi me kura na odi matem
eba me personal no kra no on se ne meti a meka wechiro because me sister kra no ho ye mmobo ne ho mpo ye mmobo saa me amanfo awale a wagu no no saa me amanfo awale sister de yaw agu no no we ko no ho na oso ye marry cancel okọ no oso cancel wa na ye bunu ni obegu awale saa me minim abonfo madodo a wagu o ma awale because nation ni trim dada se me mudi bi adi me amesu mi be di mo so mo ma nti mema no ye ntue hofo na daachi bi nkra no ye ya o man twaya anya de amo animunyam kekempu no eba beto ye so edi na Adwenepahene be ma ye mfa no yerenim enye fom metu ana o matiem Mr. No Pressure oba so a no subscribe to our YouTube channel BeckyTv or Adwenepahene TV so ye de e wo hono wate ase TikTok ba bia ye wo hono ai mungu so na mun follow e da munyina mase odo ene de ene ye mese me ye Ghana ni nti mo bia fa ntage me ene o ye bunu ni ene o ya santeni ene o ye sremni ene o ye se ne se kra de mo ka chem se me ye sremni eno mpo na mepɛ mo mo ga nyam se me ye sremni ehompo na se matuba na mepɛ munyi na o ye bunu ni na o ya santeni munya mo trasa tribalism na mo ya munya munyi me film I'm out peace out Odo, mi kokro ma ba o. Namba to ko e do he ma. Mi wo fa bie mo se me send ni ska wo Ghana. Ma me na so wo fa send ni ska ni kwa so kokro. Na me ye ne den. Tuna fi na send e. E kwa ba tu na me. Me announce tap nka. Dia. Tap send. Na no so ye dia. Apo aba obia da no dugu no phone so. Na wo dey register the send ska kofi. Ayente na hwe. Sa. Na wo kwa bo ti ko ska extra. Ma me sraw. Me kan fo tap send amount. So you so iPhone and also betam no akọ App Store no download the go phone so Android phone so no akọ Google Play no download the go phone so mesrew and na wo send so a mesrew o first transaction be no wo so wo hia promo code no so ba Adwenepahene Adwenepahene e da go yes ntimpacho wo bogu a wo Europe ko da wo benya €5 free before the some party for some can tap send at amount wo America so Canada dia mama $10 to miss now man ha oba ho for say enko abonte no bi akoso pe mpacho wo biara no na eko some kwa kwa abonte de man download this see atena fie mpacho na relax na wo se mpie kwa abonte bi mi hu se me kwa abonte mama na ade a yem de krompo ni say first one no so credit card nko a and na de tap Paul amante mo se dikanfo obehu ye mobo wose unsu normal bank card utimi dey register SMS ka kofi asem atadwe yate dene ti tap aba ama hiafo say send this kan ko Ghana na rate no so kama yenche bi dia mama mesraw me kan fama on se wani age ni anu ni me ro ye bad power and tentem ti mesraw promo code bogum na ho hia me Adwenepahene ai na nya €5 free ano mo Canada so ni US so benya $10 say your day me ade afo de uni se me na tap here kama tap send abusia rate mo hene auntie si na from you hello auntie si mo we POP no any TV unit no na fuel painting no so any company na kama Anaspo Enterprise na ho pictures no say na mama okay mama hwe wow abine fese akwa me fi look kama Anaspo Enterprise we da me ko di 1000 chem sister na mister there ne da na wo si na say Anaspo Enterprise anu ko ni POP ni fuel painting ni bibia de ma no anti sinya me hira we de o ma Anaspo Enterprise wa me fie ne kama pa me ko me sister o bra what drew hanom okay enche obedru ha wo o ma wie POP no o ma send you pictures yeah me de ye ne ntam na fa pictures ne be che na me dem talk up pentem sa ya fe wo Mr. Fabrem, Yantem, tumini kawai, na me de me try me dina hair trail, why? Sister, yeah, me come with the sister, so to Anaspo Enterprise, sister, me so POP ne pa de. Sister, T, what the POP no share and POP no my TV set no so. Na kitchen no so. Na ya. Sister, na my if you want bibia. Anaspo Enterprise, usi fie na person me POP ma wa. Anaspo Enterprise you POP amount. Almost a TV unit account. Almost a 2 your tiles in na. Anaspo be say your kitchen amount. Anaspo assign I do windows assign she wo dan mu glass na window no komo ya sister. What to type open. Normal estimate na. Omo to 70%. Ye se be sika nya we de omo number wa he. Omo number ne go screen so etwagu no. Omo number ne go so etwagu nti mesra Anaspo Enterprise. Omo say Adwenepahene TV na say be POPs the omo your POPs number 1.
Pure looking call, none of a dome, a Nasbo enterprise or Tadu Ria or no one of a Nioma a free baby a butcher at the Bagana. Wow. Now, Almost a phone. I will be your. I mean, sister, Miss Rowe, what Dana will see? Miss Rowe, mistake for come and ask for enterprise. Baby, I show Monster. Kitchen, TV set, BBR, wow, POPs, large system, BBR, or Messiah after glass. Now, windows will be a sister, a Nasbo enterprise there, Miss Rowe. And I can call. Dream can I may have a catcher on Mr. Mammy and I'm the from the roof. BeckyTv. When your discount come. Oh, A Nasbo enterprise. oh, we are king. It's so calm. Dia bremo pass mun sit down. Come on, mommy. I'm going sit down. Phone where see one ma. Maybe we dine way. Man, you see cement, papa. Cement phone. I want to see me dine. Emma, me na maybe bunny na say me see no from. Crap. Oh. Me say. So baby, I'm a children. I. Mr. Musment na make an somebody you because my toss I just cement na. And that's when to be an organ ever pa. Mr. Munju say just cement because I know any cement me met him one dance here. Now one must see that a dance is so bunny in a go. So one to just cement. What done see at 5 years? We bogu. I said in our say. And to my tune to the monk or Jatawa wine, so I don't propose the cement in the why? Okay, that's it. Wait. Mr. Cement to 4 pound of to see a dino. Jatan say you sue and one was so. Yeah, Ghana for the mawu. She say, "Mama cut 2 times so." Aye, cement to Papa babe na menya met me dia e sit down. You are doing uncle. I dance some of you have go. No make. Is that man for damn pay a bubu no? Sister, boko dear. Na me adumo, bra me say my shit. Ade. Me cement so. And to come my abu da gu no bi. Sister, a damn phone man photo 24 and sit down man phone. Me cement atom pa cho nim bia na. Say abu man for da gu Me dying no. I would now done this year no. Me tell me kind. Omo you see cement phone e this is na mabubu. Man how detachment won't here. Detachment or Ibrahim cement na ba na man for pugu so no. Sir, they said the whole Africa and ya Ghana nko. The whole Africa. So what you broach now down person with cement a detachment sister. Detachment na make for that man. To be slow. Kwana ko be to. Anya mi tumrika. Anya tumrika na ko. Na ko a wo edi Adwenepahene. Ubo Adwenepahene TV and BeckyTv when you discount. I will detachment. Mr. Sister, tumrika see ya. Bra. Sister. Anya me that's the person what come for detachment. Where they nasi, you nasi because at the part in a ton. At the papa na ton. So detachment is number 1. Timpacho tumrika. Na ko to be now come ma rain fit in Adwenepahene. What you say? Sai pepe. Into Ibrahim cement in the sister. Hey, it's the best. Sister, not go me pay me say. Bra come ba wo. Ade. Asema to me. Me say me busuafo afre me enyo ya ka kire me say. Me dan na me boss 1 month ago no. Enyunugu. Awu dan na wusi ne Ghana no. Me say Enyunu. And say one for company papa. Company never na go for sister. Ade want Destiny Roofing and Steel Trusses anchor. Destiny Roofing and Steel Trusses omo Ghana. Sister e ban down so border number 1. And omo sign e border so 30 years warranty. 30 years. Now we can unique Destiny Roofing and Steel Trusses the common esa ko pass aboss amawo. And at here omo be border anu so omo free estimate. Free estimate. And omo dan so omo boss so e ma wo say kimwa omo yusu nade. Sister, and omo say yusu nua. Enua no omo say shen aduro man say pika empro. And can come for Roma and Pronyashe. No, what I brought you and I walk off a carpenter, and you or say and quan check about Dasso. Wabra Destiny Roofing and Steel Trusses, sister, Mr. Udru Akrase pet. Uko a canna sepulchre. I'm a mole Canada Jansen. A crapocracy, ya. I'm a mole Canada Jansen. Udru, I was open Destiny Roofing and Steel Trusses, sister, or Matuka, a free estimated amount. Or be at table richly. And now for carpenter no search, sister, Mr. Me can't for the amount until we didn't harm cry. Also aboka enyashi but Destiny ebe je nkwa Destiny ebe ma bibia to okwa wo se opese obuje estimator wo beto ntedi ne Adwenepahene TV na se BeckyTv obo se di we kire o sister o meto o ase ahwo kama na obi a wo table kire aboka asi dan
na won go for destiny roofing and steel trusses e more da so sister me kan for da ma e ha ho kra yes number omo number e na go screen so no omo email address na go screen so e twa gu no so atese omo board down so am 30 years warranty 30 years be wo 30 years be wo na we na nti wo ha mo sa sister Mr. omo board down so ma wa on e che kula one to fire more than krompo na oda obeda e no mo down so mbo so a enso to enye teta o omo board down so ma da bi omo down so omo be so wa abrochire Destiny na tidin omo be so wa abrochire to omo down so wo dem ayefo enye teta ti makanfo da ma won to we dem srew obetimi no ankasa akonnect straight abusafo bi ani 419 bi ani sa pepe nte mekanfo ayede edama to we pa de for mo number no so na ese etwagu no email address na ese etwagu no sister abusia Destiny roofing sheet and trusses omo ba magana fo Adwenepahene otwa supre kwabrefo waye kwa bibrim han bafo otwa burumu odi putupuriye buraburu ma mansan wo fufuo tomti